Ja, car a Barros, ar Barros a zienta an anno da Chlas Plorin hag gouze lakaat da Salaman da war la paroisse. Mais non pas ar gomun n'eus ket bet jamaz an anno ar Chlas Plorin. Zienta tout ar Barros ar gomun ma kera na an anno Salaman ar Chlas. Pur oa div Chlas ar Chlas Pleiban hag ar Chlas Plorin. Hag an pipini da war Chlas Salaman zo rankat lakaat zo rankat or an diferaz hag ar Chlas da bestagat d'ar kanton Saint-Egoneg hag an eus komerad ar Barros hag la paroisse eus komerad an anno ia le cloître Saint-Egoneg. Orage de guerre sur l'arrêt. Tout pez je vais passer à Baharlast, à rue d'abord de Zgenta, à rue et au Campagne, à rue au Barros, à Roger Vrezel, à Pada Vrezel. À Gouzi, je marquais un deux draps par Léo et partage une diubarti, un labour à rue d'un dut. Dar Ponce, ar last a parti da Meneare, hag goze an eil parti zo pe se bet paseat par da Vrezel. Berioù tre an Amerikana da an Allemant. Et l'erioal neuze pe kichen? Mais seulement par last. Seulement tout paseat par last. Histoire ar last. An Allemant veche vichou, veche ketau, mais da Ponce oan deux dans le Uruguayen ou en américain, c'est que Brest, une double une grade de résistance man, une grade nord-install mad, a canolou à tout, à guabé de Oberbraz, pas d'ondevas, car à l'ast a bil libérat, d'un américain, tridevas rogmontulos, dans en American de kreiser miniare, kreiser Brésil maker. Ja. A calce resistante ta warmo ie. Wa ke kemese ja, men da tredudon a parti da Berian i var a Chlas, var par a Chlas wa ke calce car wa ke deze de Norgusa, wa ke calce a Goazeir nag blaste da lud. Mais be wa tut wa mestra ba résistance. Mais dar vue wa zienta pez a gozean da ar vue wa vue kalat da ta Ponce ba vue même voilà en du de pez a la bouriou a fait tout de nan tampion bien ja agua surtout de onden hag or chassiur wa kala zibia hag figure wa o chassiur mat da pe kala zibia hag an or gave moseg tre isdam firm vian hag i chasse or gave da halut sevel i lugale da halut de bevi moseg mais wa kedezet om ke pen vidik. Non, men dud oan gwell ben vidig da Ponce. Tout non dud oa am oa fermovian, oa ket dou ar gwellvat a fermovian, mose an dud oa neke men movel war Corstelleon hag an dud oa paour or kalas drama. Ben dud eus te bet echuer da Vrezel pikor oa ket labourioù da Ponce oa kalas dud oa chomad dre fo da Vrezel, na anka chom war a Campagne, na anka c'hoant ba a Herioù, na anka c'hoant da ziski Micherioù, da vadal na anka rist da vont da ve kasad en Allemagne, hag oa kalas dud war a Campagne choman mose. Hag kisen bremen un dud se partiet, tout da reio en se partiet in ker da labouret, hag neus ket chomad met or certain loden, tam a tam, eus an orgav da ve kejman tam neus ket neubet a furioù. An douar zo bet lakad in pakaier brasor, kalas brasor, gret ar remembrement hag
Je ket o ferm pe diou, ba pep ker, même as bar ker diou zo, je ket ferm beken. Voilà. An dou hag ar labour ne ket tambe même an mod, car men da poenze vech e gret tout labourioù gant an daouran, kichen breme veket tout gant ostilioù braz. Me ondra da l'arder hier, ar last, ama gout be stagad ar kanton Saint-Egondeg zo o Barros hag zo da Tregar. Neus kemet ar Barros deve ur Barros da Tregar deve stagad da Leon hag mejon zo abet o nereur deve stagad ur Barros même que même kozeal, kozem que même mod, même que même abitchou, tunda. Historio a koz a zo gant fenten an trieskop. Ya, da kichen a releg ma, hag zo o 20, den pelem a just o ar 21,